Maya pa oras kabalen. Entabing mabilog o persaning GNN TV44, pagyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oreri po rin balitang may kalap gining Huwebes, July 24, 2025. Yako po Iben Ginto at iti in News Force, Pampanga. Pauli na ning balaw sa pamanuran at talbog, pansamantalayang pepasara in Domingo B. Flores District Hospital king Makabebe para king kaligtasan na ring health workers at pasyente ng ospital. Ay ning report. Pansamantalang pepasara ng provincial government ng Pampanga ing operasyon ng Domingo B. Flores District Hospital king Makabebe pauli na ning balaw sa pamagtas ning albog king Balen. Agpang king Pampanga Provincial Government sangkan ning pamanok ng operasyon ning ospital ing asigurado ing kaligtasan dareng pasyente at medical staff pauli ning mitatas sa albog. Inabiswan dala ring kabalen apan samantalang munta king Jose B. Lingad General Hospital o JBL Hospital o king Type 1 Fixed Emergency Medical Facility ang makabuklat king Santo Tomas Evacuation Center. Ing may sabing evacuation ay makasadyaya para karing pasyente ng Domingo Flores District Hospital at talwa pang residenteng mangailangan medikal asaw. Ako'y Angel Dumagat para king News Force Pampanga. Balitang tutu, king Balen, susunod. Problema kay albog king lalawigan ng Pampanga, ipisabyan king meto nga damage assessment meeting. Ay ning report. Ng Gobernador Lilian Nanay Pineda in damage assessment at agarang pakibat king albog, pauli ning matinding pamanuran at tuki-tuking bagyo. Agad yang kinimot at magpapulong kaya beda ring provincial board members at miyaliwang alkalde at epe na ning lalawigan keti Pampanga, bang api sabihan ning gawan dan takbang laban king albog asangkan ning bagyo. Agpang king Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at yun na king 223 barangay ang po 18 na balen at syudad ing apektado ning malawakang pamanalbog. King gewadang damage assessment, lilto ing mani mo ng sangkan ning albog, ren pangabarada ring ilog, uli da rin basura at mga sirang kanal. Kawani keti, uli da rin mga tibag apilang dike, limbog na lalo naman kanureng aliwang parti ning Guagua, Lubao at Florida Blanca. Agpangkeng DPWH, kailangan na may gitmetong bilyon na pondo bang asalese in flood control infrastructure keng mabilog a probinsya. Ako po yung Francel Maniago para keng News Force Pampanga, balitang tutu, keng Balen, susunod. Abe, may katanggap na kantek sa mami ayuda kanu, iba't king GCash o DSWD? Posibleng fake yan. Kaya katampakibaluan ng mabalada ring ahensya ng gobyerno at GCash, Dikilken. King report ng Patricia Mamao. Nagbabalayang Department of Social Welfare and Development o DSWD at GCash laban ka rin kakalat a peking text messages asasabing mamyeya kanu ing DSWD a emergency cash transfer o ECT kareng apektado ning uran asang kandaren tuki-tuking bagyo at habagat. Agpangking DSWD ing ECT babyeya mo kareng kwalipikadong pamilya at individual a partially at totally damaged ing bale at matinding miapektuhan ning kalamidad. Agpangking assessment ning ahensya at ning lokal a gobyerno. Eya kanoy ti paparala online o kapamilatan ning link king text. Inabiswane mo naman ng DSWD publiko na basta-basta mag-click link. Iba't kareng text messages atatanggap iba't king karelang ahensya. Para king opisyal a impormasyon, malyari la kanong puntalan reng official o verified social media accounts ning DSWD. Samantala, papabalwan na lang naman ning GCash reng subscribers na niti na mingat kareng text messages dikil king calamity assistance. Injang GCash siya pa kaning lagyuning sender, mapalyaring fake iya pamurin kanoyti. Mamasala ning GCash, alayang paparalang link king SMS. Para king nanumang kutang mapalyari ang puntala ning GCash Help Center o mouse kareng numerong areti. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod.
In pang mga paling balita king pamagbalik ni News Force Pampanga. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Pwede pa rin balitang dapat tamong tutukan. King October yamarapat ing mas maragula Pride Parade kaya granding selebrasyon ng Oktoberfest ing Angeles City ay ni balita ng Patricia Mamango. Pepa salamat siya ing LGBTQIA+ Federation of Angeles City kang Barangay Balibago Chairman Joseph Ponce at king Mabilog Barangay Council king balaw sa suporta para king LGBTQIA+ community. King metong nga aktibidad king Robinson's Place Balibago inyang Miyerkules, July 23, inanunsyo ng Federation President Lloyd Nicdao na ing second Pride Parade na makasadya sana king July 26, ilipat siya king October bilang parte ning selebrasyon ning Oktoberfest ning syudad. Agpang kang Nicdao, pinuspone niya pa mo ingamanuang aktibidad pauli ning matsurang panahon at bilang pamakisan metong kareng miapektuan ning albog. Uling atinta mo po nga encounter inclement weather ngayon, pisabyan mi po na i-move niya po on a certain date, possibly this October, and we will bounce back with a bigger event. So, ing aka kita mo po ngayon, it's just a simple preparation. Teaser ya mo po. Pepa salamat Jainik daw, king mabilog a suporta ng Kap Ponce, king karelang advokasya. Importante ya po kasi talaga na ing meto nga manungkulan kayong local government, kapamilatan na po ning Barangay Balibago, punong barangay Kap PG Ponce, na open-heartedly ya pong tatanggapan po ring LGBT. At alwa mo po ita, atin niya pong pagkakakilanlan ing Balibago, nung noko rin ing tunay lugod, bibiyay na po king LGBT sector. Patuloy kayo pong manawagan king inclusivity, diversity, unity, and kanya po may kilala yung Angeles City. And now, last year, umpisan mi niya po ini, and this is the second year. And maragol kayo po pasalamat kang KPG Ponce, uling tatanggapan niya po talaga, tuluguran niya po gusto yung LGBT sector na ng Angeles City. Dinikdik na namang Chairman Ponce, ngulaganing pami-pante-pante ating respeto king karapatang pantao, inclusivity at diversity. Reti kano, reng pairal king barangay bilang parte ng pamangobyerno ng Kapitan Ponce. Actually, as human rights advocate, talagang susuportan kay LGBTQ community, haliwa mo kay ning Barangay Balibago, nung kay ning entire city of Angeles. So nung nanuman itang masanting programa na ng LGBT Federation, full support ko po as advocate na ng human rights. So I have to educate
the people, especially the young people, young children, kakit may kareng streets, kakit koret ang anak, kareng lalo na kareng probinsya, anak ka pang malati, bubuli dan istong lalakad diyang medyo malambuting metong boy. From there, dapat ma-educate lang na they have to be accepted in the community. Pepasyagla namang suporta reng miyembro ng LGBTQIA+ barangay chapters iba't kareng niyayaliwang parte ng syudad para king pakapagsadya na parada. Itiya ang kaduang Pride Parade ng syudad at asahan na mas malawak at mas inklusibo. Apapakit ng balaw sa suporta ng Angeles king pamipante-pante at karapatang pantaw. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susunod. Kekata na laman silipan, reng 14 na dalaga, amiligligan para King Mutyaning Santa Ana 2025. Ay ni report. Kasado ne in kapiestan king Balening Santa Ana king daratang July 26 aldoning Sabado at metong kareng peka antabayan ng highlight ing Mutyaning Santa Ana 2025 apakyabayan dareng 14 a kandidata iba't kareng 14 barangay ning Balen. Inyang July 23 genapa ning advocacy interview king Municipal Hall nung nukarin pepakit ing kabiasnan pamanalakaran at kakayanan king pamagsalita dareng kandidata. Keti pepasyagda ing kanya-kanyarang advokasya alayong mamye ambag king karelang komunidad. Agpangkanto ni Legaspi, organizer at pageant director ning Mutyaning Santa Ana, mo kano iti makatutok king legwan, nunay makapatungkol king puso at kapag nasandareng kayanakang pempenyo. Kasi ang ating mga candidates ay nag-prepare ng mabuti para dito sa advocacy and closed-door interview. And according to our judges, napaka-genuine nilang sumagot, taos at galing sa puso ang kanilang mga kasagutan. Kaya nga po, masaya kami kasi I think Santa Ana is very blessed this year because they have the best representatives from each barangay. Ganapan niya yung Coronation Night King July 25, 2025 King Santa Ana Convention and Sports Development Center. Meto nga bengi ning legwan, talento at selebrasyon. Bayo yung mismong kapiestan King July 26. Antabayanan, ninupin kaya ing kilalanan at mikoronahan bilang mutya ning Santa Ana 2025. We are inviting everyone to please come and watch the Grand Coronation of Mutyaning Santa Ana 2025. It's going to be on July 25 at 6 p.m. at the Santa Ana Convention and Sports Development Center. It's just within the new Santa Ana Municipal Hall grounds. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Kaya katamang pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilob ng 24 oras. Bagyong Emong ganap ng severe tropical storm, talwiyang ikititi kay laut at 245 kilometers kanluran ng Baknotan, La Union. Samantala, may natili naman na tropical storm ng bagyong Dante at Chuken laut at 790 kilometers ng hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Agpangking pag-aso, atin lapang babante na metong low pressure area, king luwal ng Philippine Area of Responsibility, at asahan pamuri ng pamanuran king bansa kareng susunod aaldo. Kabalen maging partika kay pamagbalita kay King News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo kay kay lugal, panyari mong ikwento isumbong, kapamilatan na rin numero mayakit kay kayong screen. Malyari mo namang mag-post ka rin kay kaming social media accounts. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44, nga dinan kayo
mata sa kalidad ni lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kani sa Blang Kapampangan. Ayal menyo lang ining webis ay may kala pa istorya ketiking probinsya. Yako po Benny Ginto at ini ang News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod.